bangwana Modimo akere mayikhuluma ngeson ayitsho ukuthi ikhuluma ngeson kodwa ikhuluma ngomntwana kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Namhlanje ngithi Mother's Day sizokhuluma la kahle sizokhuluma kakhulu ngomkhuleko. Amen. Hallelujah. Amen. Masizokhuluma ngomkhuleko ngicela ukuthi omunye nomunye azifake. Amen. Umuntu omusha azifake. Umubaba azifake. Umumama azifake. Glory to Jesus. Amen. Tsapa akikuthi siphila bona. Ubashebile. Ha? Uringo bona. Siphila kanjani bazalwane? Masingabantwana bakaNkulunkulu. Kunento ebizwa ukuthi devotion. Amen. Amen. Kuneyincwadi se-devotion ya every day 65 or 66 65 yomkhuleko awuyenqi neliwani kodwa usebenza kanjalo nje. Amen. Amen. Wenza devotion noNkulunkulu. Hallelujah. Amen. I-devotion yakho ibonakala emkhulekweni. Umntwana kaNkulunkulu uwazeka ngomkhuleko. Hallelujah. Because ayikho indlela esikhuluma noNkulunkulu ngayo. I don't know ukuthi wena mhlambe unayo indlela okhuluma ngayo noNkulunkulu ngaphandle komkhuleko. Amen. Amen. Omunye mama ethe makakhuluma lapha na ukhulume ngokuthi beka tholakala ukuthi one-cancer and then kufanele ukuthi ayobona ama-specialist amakhulu, but before ayobona nama-specialist amakhulu wayenza indlela ukuthi uyazi uNkulunkulu wena kuzoba yini moya ingcwele nawe sizohlala phansi la sikhuluma. And then it takes sasa before ahamba ayale wathatha itulo one sikaNkulunkulu sikaJesu sikamoya ingcwele kwabesakhe wahlala phansi wathi wena uNkulunkulu uthi wakhuluma naye wakhuluma noNkulunkulu nomoya ingcwele noJesu buthathu buraro tikhoneng abuwa le bona a tshwara modimo ka mantswe a hae. uNkulunkulu simbamba ngezwi lakhe. Amen. Uthi omunye mama makakhuluma uthi mina ngiyamangala bazalwane bayakhuleka uyakhuleka silimo pota solo ukhuleka izinto zakho aziphenduleki wani singaphenduleki. Qala ukuzihlola qala wena. Sikwazi uNkulunkulu ophendula manje. Amen. Amen. Lo uNkulunkulu ithama bakade ukukhuluma wagoqa itulo wasibeka le waphuma wahamba waya kuma specialist. Ithama kafika kuma specialist bafika bamhlola akhize bazalwane kapalela ukukuthiwa uyile habeli kaphakaho uyile akayi I want. And then it's a fish what we what who's doing? But but just because you can wahlala phansi wasazi ukuthi kukuphi la ngibalekela khona indaba isekuthenwe na ubalekela kuphi mawuhlangabezana nenkinga uconsulta bobani uba nomconsultant silahle direction singabantwana bakaNkulunkulu
ulahla direction yokuthi phezulu kwale nkinga kodwa ubani kumele ngimbize, ubani kumele ngiyomqoqela lezi ndaba. Amen. Amen. Ngakho singabantwana bakaNkulunkulu indaba yethu isemkhulekweni. uNkulunkulu sikhuluma naye ngiyomkhuleko nangezwi lakhe. Mawuhlala ezwini likaNkulunkulu uzoba khona nasemkhulekweni. Amen. Mawuhlala ezwini likaNkulunkulu uyakhula emoyeni. Glory to Jesus. Kodwa mawungumntwana kaNkulunkulu ongakhuleka ongafundi izwi, uhlala waya lapho. Asikwazi awukusema ngazi ngizakhuluma ngale ndaba kuzokubelini. But manje inkinga yami ukuthi nayi lokho yave iyayesa. Ukuthi mawungumntwana kaNkulunkulu ungakhuleki, ungafundi izwi likaNkulunkulu, uyohlala kuleyo seat. Uyohlala kuyo kuze kuyovala January to December uhlezi kuleyo seat. Ayikho into ekhulayo ngaphakathi kwakho. Amen. But mawufunda izwi likaNkulunkulu kukhona izinto ezitshalekayo empilweni yakho. Uzofunda ukukhuleka. Uzofunda ukukhuluma noNkulunkulu because uhlala ezwini lakhe. Kula uzothi wena uNkulunkulu uthe manje masekwenzeka kanje. Kanjani Nkosi? Okunye bathi abantu bazongihleka ngaphandle. Yes. Bathi uphi lo Nkulunkulu engimkhonzayo? Kodwa mawungayi kuye lo Nkulunkulu vele uzohlekwa yiswe because you don't know lokumele umconsulte ngekhathi zenkinga. Awazi ukuthi ukhuluma naye kanjani. Amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Amen. And iprayer akusinto esiyenza ngoba. Amen. Amen. Asiyenzi umkhuleko ngoba. Siyenza umkhuleko every day. Amen. Amen. Manje inkinga yakho ukuthi ukhuleka isimo sesikho. Mawuhlangabezana nesimo kona khana ugijimela kuNkulunkulu uyotshela uNkulunkulu. Amen. Asimele isimo ukuthi sisesibe khona. La madoda amathathu uAbednego, Shadrach and Meshach azange bakhuleke uNkulunkulu mase bangena emlilweni. Sebangaphakathi. Cha. Angazi ukuthi ngikhuluma nabantu abayaziyo ngathi ngidade khona bayi understand andaba. Baba ngaka understand because awufundi izwi likaNkulunkulu. Azange bakhuleke ngaleso sikhathi bangena emlilweni. Kodwa bagcina bayongena emlilweni is because of umkhuleko. uDaniel azange akhuleke ngoba manje sewubona naku uyalenga uyayehla uyahlela emgodini wengwenyama. Amen bazalwane. Amen. Kodwa uDaniel bekudala akhuleka. Glory to Jesus. Makuzovela lesimo sivela sithola ukuthi wena uhleze emkhulekweni. Yakho lezinto sizakwazi ukubamba kalula. Yabo sibondiwe zona sibondelwe wena kodwa mase sifika ngenxa yomkhuleko wakho wa everyday hayi umkhuleko womunye umuntu. Izinto ziyabanjwa uNkulunkulu. Glory to Jesus. Amen. Mawubona indlala ukuthi indlala seyifikile khana uyawulokhala kuNkulunkulu. Hey bo, manna ilafela kwa. Today, hauna manna. Izwi likaNkulunkulu lithe sizosebenza. Kuxosha kamufufuza. Wadiphatha awutlofufulelwa ke somebody who wena ushe.
uhlosonela ufufulelo wena. Amen bazalwane. Amen. And how ufufulelo lethaphela. Glory to Jesus. Mawufuna ukuyongena kulo yamnyango uyongena kulo yamnyango nomkhuleko. Mawufika kuwo uNkulunkulu angasakumoshela isikhathi avela uvule. Amen bazalwane. Mawuhamba uya ezindaweni ezinye zale emadrobheni. Kukhona iminyango ethi mawuthi uyasondela uvele uthi umnyango. Ithi mawuqeda ukungena uvaleke. Glory to Jesus. Mawungumntwana kaNkulunkulu ohlala emkhulekweni uzomangala ithi mawuthi uyafika ubona isimo sideda. Glory to Jesus. Mawuthi uyasondela abathakathi babalede because wena uqwela amandla. Kolumlilo. Umkhuleko usenhlizweni yakho. Makuthi khuleka uyavuka uyakhuleka. Nasemini makuthi khuleka ubiza uNkulunkulu ophila. Bawuhlabelelile lo mhlabelelo izolo. Ngezwe umoya wami engathi angazi ukuthi ngazenzani ngathi Nkosi yami bathi sosenga khathazeka ngiyosiphilela ngomthandazo yonke mihla yami ngiyosiphilela ngomthandazo. Wena uphila ngani mawungaphili ngomthandazo? Ngakho asikhuleki ngoba sesifuna ukuvuka siyofuna umsebenzi. Sikhuleka iminyaka ungakaphumi ukuyofuna umsebenzi. Bese uyaqala uyakhuleka uloku ukhuleka uthi baba. Mhlazana uphuma mawufika nje kulomnyango wasemsebenzini la uyakhona bangasafuni ne-CV. Glory to Jesus. Umangalo ungasangeni na ku-interview kuthiwa nawo umsebenzi sokhona. Because awikalanga manje le ndaba. Dala uyikhulekela. Dala ukhala kuNkulunkulu. Dala ububulala izinto ofuna ukuzibona ziyenzeka empilweni yakho. Ziyenzeka ebantwaneni bakho. Ziyenzeka ekhaya lakho. Glory to Jesus. Ngisho ukuthi ziyenzeka emsebenzini. Awukhuleki ngoba sofuna increase namhlanje. Kodwa uqala ngokuyikhulekela le increase ukuthi Nkosi egameni lika Jesu naleya position awuyikhulekeli ngoba isayiphumile. Dala usibona ukuthi mina angifanelanga ukuthi bengilapha. Mina ngifanele ukuthi ngilapha ya. Qala ukuyikhulekela le position le. Amen bazalwane. Ngakho umntwana kaNkulunkulu kumele umkhuleko kube yi-lifestyle. Amen. Kukhona ama-lifestyle siyawabona khona. Kodwa umkhuleko dololo. Umkhuleko kumele kube yi-lifestyle yakho. Kube into ophila ngayo. Amen. Glory to Jesus. Amen. Ungavilaphi noma ungena la endlini kaNkulunkulu ungena usohlanya ngoba lento ingaphakathi kwakho. Iyavutha lento ekhona ngaphakathi kwakho. Sithi inamandla lento. Ingumlilo. Ivalelwe ngaphakathi. Kodwa mayifanele ukuphuma umuntu uyayifihla uhlala nayo. Yona ifuna ukuqubuka lento. Ngoba uyijwayele. It's your lifestyle. Amen bazalwane. Amen. Sisazezwini ngisho. Uzolivula izwi ungahlupheki. Umntwana kaNkulunkulu umele ahlale emkhulekweni. Enema ukhuluma amazwi akhuluma aphuma kamnandi makayofika kuNkulunkulu. That's why uNkulunkulu athi ezwini lakhe imikhuleko yethu mayifika kuyi ifika inuka kamnandi kuba isensi enuka isizulu. Umkhuleko wakho. Amen bazalwane. Amen.
Sikhuluma ngomkhuleko bomama. Amen. Sikhuluma ngomkhuleko bobaba. Sikhuluma ngomkhuleko bantu abasha. Umkhuleko wakho akukhethanga nje ukuthi umkhuleko kamama noma umkhuleko kababa noma umkhuleko komuntu omusha wona ozonukisa. Uthi umkhuleko wakho mntwana kaNkulunkulu. Mawufika uNkulunkulu uyanukelwa, unukelwa kamnandi. Kukhona i-essence. Kokoma kwale hunali essence. Kabe se re khameilana jwale. Ho tuka motho ile musifela ka mo. Because basama ukwenza lento ethi umkhuleko uyi-essence. Manje bona bavuthisa izinto zabo ukuthi zenze i-essence. Thina ke sikhule siyazi ukuthi mnandi sifuna ukuyizwa noma inuka nje. Wena mama yazi ngakukhohlelisa wafa. But mawukhule nayo lento. Hayi man, mama lokho bayithi iyavutha man, iyavutha. Yanukisa ngapha ngasenhle. But inkinga ukuthi inukisa la khona ayinukise ekhaya. Because ekhaya la kufanele ukuthi kunuke khona, kufanele kunuke umkhuleko wakho. Amen. Amen. Kumele sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Sibe ne foundation. Uyabona mawunganayo i-foundation angeke vele ukwazi ukukhuleka. Kumele kube khona i-foundation. Wazi ukuthi mangiqeda ukusindiswa kumele ngihambe kanje. Kumele ngihambe kanje. Kuze nginqobe izinto kumele kube so. Awufanelanga ukutshelwa umuntu, ufanele ukutshelwa yizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu li-foundation. Amen. Amen. Akisibe kapha kuyakhala bazalwane. Amen. Jika foundation ke. Kilintsu la modimo ditapele. Yeah. I-foundation yomntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ayosindisiwe. All right. But osindisiwe. Amen. Kumele ube umntwana kaNkulunkulu. Bakwethu waphikelela. Consistent. Amen bazalwane. Ube umntwana kaNkulunkulu ophikelelayo. Hayi umntwana kaNkulunkulu okhuleka namhlanje kusasa sephelile. Angazi kunini ngikhuluma ngayo. Nala sibuka ngithi ngikhulume ngayo. Ngathi ukhuluma usuka lapha. Ukhuleka mawufika la ukhathele. Umkhuleko udinga umntwana kaNkulunkulu onenhliziyo. Amen bayina. Umzalwane ophikelelayo. Sengizophikelela. Nayihlabelela nemihlabelelo niyayazi kodwa awukwazi ukuphikelela. Amen. Uhamba uyakhathala endleleni. That's why ubona itulo zipheli zithulile zithethile. Ilabazalwane abahamba endleleni bayenze njani? Bakhathale. Abangakwazi ukuphikelela. Ababona ingathi lento kaJesu ayikho lento. Amen. Glory to Jesus. Sesizokhuluma ke manje. Ngoba ngempela ngaphandle kokuphikelela angeke siyobona amandla kaNkulunkulu. Angeke sikubone ubukhulu bukaNkulunkulu. Hallelujah. Sizokhuluma ngayo leli iprayer bazalwane. Ake sihambeni sinizwe likaNkulunkulu. Izolo lezinto ziloko zikhululwa lela besikhona. Mithi kugogo mahle. Lezinto zonke lezi ezikhulunywa la. Nkosami bese ngizibekile kahle ngizibekile ukuthi yizinto engiyokhuluma ngazo. Kanti uNkulunkulu unjani we? Amen. Amen. Angisibhalanga izolo ngithi gogo. Izolo bese ngizibhalile. Sisezela udayari yami. Ngamanye amagama ikhona into uNkulunkulu afanele ukuthi ekhulume.
zilunge ebandleni likaJehova. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asiqaleni ngoLuka 4. Yazi mina ngikhonza nabazalwana abangizwa kodwa. Ebazalwane nithi esala ngaluphi le. Kuba ngaba lenako ethwana liyona yena kahle kuya ukuthi nakho ukuthi kalensuku eyiwana nje. Angifundi izwi liwa. Ngifunda amazwi amaningi. Engeke wakhumbule mntwana sekhaya. Afuna ukuthi wena bamba idayari yakho ubhale ukuthi mawusobhalile noma usofika ekhaya uyakwazi ukubuyela uyolanda izinto zakho ozibhale enkonzweni uzosizakala mntwana sekhaya. Bathi uzofika ekhaya usokhohliwa ngisho. Ngomula Luka and haki fihla qetellong ya hae. Akere ke tsena ke sekolong. A ke a tisha and then njengoba ke tisha ke tlo le botsa dipotso ke bazalwane. Amen. Ene bese ngibuza nokuthi lelo lizwi likuluka bani. Ngiyenzela ukuthi nakusasa nikwazi ukufunda ukuthi nithenga amadayari. Luka 4 again 42. Verse 42. Oh, we qedelela lapho 44. Sekusile waphuma waya endaweni eyihlani. Izixuku zamfuna zaze zafika kuye impela zambamba ukuba angamuki kuzo. 43. Kepha wathi kuzo nakweminye imizi imelwe ukushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu ngokuba ngithunyelwe lokho. 44. Washumayela emasinagogeni aseGalile. Amen bazalwane. Letsatsi ha le tshaba a tswa a ya felleng matshwele a matla mme ha ba mo fihlela ba ne ba re ba mo thibela hore a se ke a tloha ho bona. 43. Amba a re ho bona e ka kgona ke bolelle le metse e meng e fang kgedi ya mmuso wa Modimo hobane ke rometse hona. 44. Mme ana a ruta masinagogeng a Galili. Ntate re a leboga lentswe la hao le a phela lentswe la hao ke matla bua ka lona Modimo le letsatsing la kasheko bula Modimo ka ditsebe tsa rona tsa moya le re thuse Modimo ka le re fe matla le re rute Modimo ka le re tataise in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Angithi la sikhuluma ngoJesu. Sihlezi emkhulekweni. Amen. Ubekahamba afundisa uJesu. Kodwa manje masekahambile sekaphumile asekakuleyo ndawo bayahamba bayamgijimisa labantu bafuna imfundiso lezi. Abasafuna ukuthi uJesu asuke kibo. uJesu uthi kibo angikwazi ukuhlala ndawonye. Leli vangeli enishumayelo kumele liphume liyotholakala nakwabanye. Amen bazalwane. Amen. Thina sifuna ukushumayela la eBread of Life siphelela lapho. Kodwa kukhona abanye abadinga ukuthi siphume siyobatshela ukuthi nangu uJesu. Amen. Akayivumi ke uJesu le ndaba ukuthi ahlale endaweni eyiwani. Uthi le ndaba kumele iphume niyoyitshela nabanye. Angithi thina sithe singabalandeli bakaJesu. Sithe sihamba ezinyathelweni zikaJesu. Ngamanye amagama nathi kumele senze umsebenzi uJesu bekawenza. Amen. Lingapheleli kuwe leli vangeli. Kodwa makube khona abasizakala ngaphandle. Amen. Akube khona abasizakala eGarden lapha
khona abantu makhe bazi ukuthi wena usindisiwe. Amen. Abanye basindisiwe yebo bakhona la kodwa la uhlala khona wazeki ukuthi wena usindisiwe. Because awubonisi lensindiso ewuthi wena usindiswe yona. Ayikho into abantu bayibona kuwe. Amen. uJesu akayivumi ke le ndaba. Uthi le ayilingananga nina nodwa. Kodwa ifuna nabanye lengaphandle ukuthi mabayiswe. Ngamanye amagama njengoba uhlezi ungafakazeli nomuntu oyi-1. Yazi ukuthi wena awusiwo lo olandela uJesu. Amen. Because kumele mayingabe siyafakaza siyabatshela ngoJesu siyaphuma sihambe siyoyenza lokho yena lokho ukuthi abantu balizwe izwi likaNkulunkulu sihambe ezinyathelweni zikaJesu. Kodwa masihlezi phansi sifuna ukuthi masiphuma la noma usobona ukuthi kodwa nomzalwane solo akekho last week na this week akekho ayikho into okuhluphayo. Amen. Amen. Awuhlupheki ngalutho ukuthi why lo angekho. Ukuthatha nje nefone umbuzo ukuthi ha ukuphi umuntu. Amani nje akuphokatha hayi awunalitho nalitho. But wenzile umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Sahamba. Angithi simzwile uJesu ukuthi akafuni ukuhlala ndawonye. Ufuna ukuphuma ayoshumayela lezi ndaba. Izwi likaNkulunkulu khona la lithi zibusisiwe inyawo ezihambisa indaba ezimnandi. Indaba zevangeli ama-Watch Towers bamba ngaleyo. Because babusy baphethe incwadi zabo. Asangibona abantu abangavilaphi njengalapha. Kodwa laba bazi iqiniso. Abazi ukuthi lo mbuso lo ukhona ungaphakathi kwabo. Ayikho labayofuna khona. Bahlezi phansi. Awubanamabaka Nkosi yami. Mawuvela la uzobona khona manje. Angithi sithe kune whole night prayer. Ngay-23. Ngiyakutshela. Uzothanda ukutshela. Ithi ngishiye kanjalo. Luka asiyani ku6.